Kubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kuSimanzonke sekulethela zona ke indaba ifika ngaso ke isikhathi uDubula ke lapha ke ku TikTok usekhwele wadilika kuyena ke uKing Bhaka emtshela ukuthi ngempela ke uzoyifikela yena mathupha lapha ke edanyeni ke njengoba ke uKing Bhaka eyibizile ngempela ke lapha ke edanyeni lakhe wonke ke umuntu ke ufuna ke umakhandakhanda uzofika lapha ke edanyeni naye ke uDubula ke useshilo ukuthi ngempela ke ufuna ke ukuzoyibonela yena lapha ke umakhandakhanda wakhe ke lapha ke uKing Bhaka washo ngempela ke futhi wamncoma ukuthi ke usebenzile ngale ndaba le ekubikade ke itrenda ya umfoko wamhlongo lapha ke obephethwe isona ke isisende mbukeli awuyizole ke nangoke uDubula ke encoma yena ke futhi ke esho ngempela ukuthi ke uyaya lapha ke kumakhandakhanda dam lapha ke kuKing Bhaka awusuka bafana bakithi ngase ngiqhamuka ngoDubula suka qhamuka lento Bhaka nzama uyalazi udaba uyibambe kapha bambela uyalazi udaba bese kuthi nyanga yeshumi eBergville nyanga yeshumi lapha eBergville ayibambe ngala wena bambeni kanje nengibheke kahle ukuthi ngithini Bhaka uyibambe kanje thule nje kanje nyanga yeshumi ozala nyanga yeshumi unhloboni kahle unhloboni kaPende wena unhloboni kaPende kahle wena ufika uthi uhlolela abantu ngeshumi after that bese beyeza abantu kuwena uma beza abantu kuwena bese uthi ababhalisa igama phansi bese beyajika behambe beye emakubo uzobafonela nini labantu labo uthi uzobafonela ngiphendula ndoda uzobafonela nini labantu ohlala uthi uzobafonela abantu bespend imali zabo abantu besuke eCape Town besuke kuphi beye eBergville mabefika eBergville lapha bazohlola wena bese uthi ababhalisa amagama bejike uzobafonela ubafonela nini udlalelani ngabantu kahle nyanga yeshumi udlalelani ngabantu bese wenza lama video akho ke lawe singawazi ke uthi umisa izulu wena uthi ungena edanyini edanyini ongangenwa kulo uqambelana manganyanga yeshumi why uqamba manganyanga yeshumi ufuna ukuzenza into ngeyona qambelana ma nyanga yeshumi angifuni ukuthi ngigeqa amagula ngawe angafuna ugeqa amagula ngawe ake ngithi kuwena qhubeka nalento yenzayo mina nawe sodibana uyazi nawe futhi ukuthi sodibana mina nawe nganindlela mnumzane Bhaka nzama awusuka inkosi balanga madoda asuka ratata awuyinsizwa mfoka nzama uyinsizwa bhuti omdala ngushiswa yini lokho ngushiswa ukuthi nazi 21 December uyibekile kuzojumpa le weekend lezayo kuleya yange 21 awusuka ngizobe ngikhona lapho ngikutshele kahle nge 21 ngoba uthi wena ufuna wonke umuntu onomakhandakhanda eze lapha nomuntu oqalayo ozoqala ukuthola umakhandakhanda uyamdinga lapha edanyini laphana kuyibhaka yini ibhaka inzama dam ya ngizobe ngikhona lapho ngifuna ukubona kahle ngalo makhandakhanda wakho ukuthi lo makhandakhanda wenzani awusuka ngizwile ukuthi uyibizile mfowethu uyibizile lapha nge 21 awuyibizile uyazi ngubonile mfowethu ukuthi uyinsizwa yebo bengikhuluma mfowethu ngithi mina hayi lento esende wawulokhu uqamba amanga nje uqamba amanga ngayo uthi ukuthi waba nesandla lapha hey wemfowethu ngitholile indaba yakho okumnandi kakhulu ke mina ngithengeki futhi ngeke ungiconvince ngalutho futhi ngeke ungidonse ngalutho ngoba angithengeki webaba kodwa into engicela ukukutshela yona iyodwa ukuthi uyinsizwa Bhaka insizwa mfowethu lokho nguprovile ukuthi uyinsizwa wena uyinsizwa mfowethu into engicela kuwena ke ngicela ukuthi ngampela awenzele abantu iqiniso nge 21
awenze labantu iqiniso mfowethu nge21 laphana kuBhaka Dam wenza iqiniso mfowethu wonke umuntu onomakhandakhanda awabaprovela abantu ukuthi ngempela uyini makhulunywa ngoBhaka khulunywa ngobani awusuka madoda hayi Bhaka uyinsizwa mfowethu uyinsizwa mfowethu senguguduze ngakuguduza ngawathola amakhono akho ngasho ngathi he so bafowethu nge21 ake sidibane khona lapha kwanzama ake sidibane khona laphana ku King Bhaka Dam asidibane khona bafana bakithi siyozo ukuthi uBhaka yini lona azobe siphathele yona ngoba uthi uzobe efaka abantu edanyini ngendlela efanele idam lakhe ke futhi into engithanda ngawo bakwethu laphana kuneyindawo zokulala laphana iservice yakhona nje imnandi inganza kwethu ngisho ngathi usuka ko Cape Town usuka ko Goli usuka kuphi all province osuka kona uye lapha eDamanzem ko King Bhaka Dam iservice yakhona imnandi inganza kwethu uzofika uyithole laphana indawo yokulala ngizwile kuthiwa ikhona inganza kwethu so bafowethu ake sinikeleni khona bafana bakithi sibone ukuthi ngempela ikhona lento akayishoyo khona lento akayishoyo mina ke neyazi ukuthi angaze nginise eceleni angaze futhi nginibhedisa into nje mayibhedi yabheda into mayishaya shaya njengalo uyabona lo ni wena nyanga yeshumi into engifuna ukukutshela yona kunento kumele ngikutshele yona futhi hlukana nokuzenza into ephezulu lapha ekhekheni hlukana nokuzenza lento ephezulu ekhekheni awusoze walingana noBhaka ngokwezinga lokusebenza awusoze walingana noBhaka njengoba namanje nje ubhizi nalestyle sika Khehlelezi uKhehlelezi esimazi thina egilala imanga lezo zenzayo so hlukana nokuzenza into ongayona iba unyanga yeshumi nje leli inyanga yeshumi nje lena nje inyanga yeshumi le kodwa hlukana nokuthi ufuna ukuzenza uKhehlelezi uyabo qhamuka nawe ngokomnyanga bakho nala uholelwa khona umoya wakho ayo ukuthi uzenze into ongeyona wena uyona lenyanga yeshumi lokucabanga ukuthi uyiyona yabo so hlukana nokuzenza into ongeyona wena yiba straight nje ube unyanga yeshumi siyazi ukuthi uKhehlelezi osebenza de usebenza ngakhona siyakwazi lokho kodwa ngeke usizwe sikhuluma so hlukana nokuzenza into ongeyona baba ngizobuya kuwe ngizobuya kuwe baba so nge21 bafowethu ayidibaneni eKing Bhaka Dam laphana nge21 kuzodlula le weekend ezayo next weekend kunjalo bafana bakithi kunjalo ziyakhala lapho wonke umuntu onomakhandakhanda or wonke umuntu ozofuna umakhandakhanda ayidibane khona bafana bakithi ayidibane khona King uBhaka siyamazi bafana bakithi uyedwa uKing wezinyanga uBhaka yebo ngiqhoshe ngoBhaka ngiqhoshe ngomzo uKhehlelezi zona inyanga ngiqhoshe ngazo lezo ungahambi kuloko ungitshelako ukuthi kunonyanga yeshumi nyanga yeshumi oqeda ukwenzani loyo